ko ste zapravo vi? Jeste vi taj koji je gađao tamo kamenjima tu jedrilicu ili neko drugi? Ja sam taj koji je gađao. Ovo je, gospodine, dokaz za kazneno djelo. Ovo je dokaz za kazneno djelo i ovo ide i na policiju kako bi oni mogli utvrditi počinitelja. Pazite jednu stvar, rekao sam vam. Nemojte se igrati, vjerujte mi, nemojte me izazivati. Molim vas, opet će mi skočiti šećer, opet će mi skočiti tlak. Dobro. Pazite, nemojte, još vam jedno stvar kažem, ne igrajte se, molim vas. Ne igramo se, mi smo vrlo ozbiljni. To što ste vi napravili je kazneno djelo, to je za zatvor, gospodine. Znajte da sam rekao, da je meni je sad skoči, znate koliko, ne znam koliki mi je šećer, ali ako me hoćete ubiti, ubojte to! Gospodine, vi ste sami krivi za ovo što se dogodilo, nismo vam mi krivi za to. Hoćeš me ubiti, a me hoćeš ubiti ako si to potrebu, samo probaj. A da 35 godina radnoga staža nisu mi dali ništa. Pa što su vam krivi turisti zbog toga, gospodine? I što su vam novinari krivi? Nisu krivi turisti, ali vam kažem jednu stvar, nemojte, molim vas, ništa više objavljivati. Naravno da ćemo objaviti, gospodine, vašu stranu priče, snimili smo razgovor, rekli smo vam to. Ubit ću te, majku ti jebe i ovo snimi, ako prebudiš u novine, dođu do tebe, ubit ću te 100%, majmune, 100% i jeba ti pas mater, evo ga, ajme majku ma, ajme majku ma, Jeste dobro, gospodine? Halo?